Hallelujah. Twatileta chapter number 30 bazamane. Verse 21. Siyabonga mthombeni. Siyabonga. Sikhona salo. Inkosi isibonela. Amen. Salo isibonela. Amen. Tutasikabele. Inkosi isibonela. Inkosi msayibusisi. Twatileta chapter number 30 verse 21. Utawufunza mabesha bambizo ushaya bizofunza bizoshaya yonke noma nakhona lokho nomasi dinzathu tinto letithuthumelisa umhlaba dinzathu tinto letithuthumelisa umhlaba tinto tinto letenda umhlaba umangalo uthuthumala hey umhlaba umene ngendeba letinto leting3 uyamangala uthuthumela ume ngetinyama kubeka futhi embeleni 4 kana wathi 3 kana embeleni tona 4 mama balethenga umhlaba uthuthumela umama umhlaba lo wehluleka ukuthi beketelele uyehluleka lethi beketelele na uthi bona tendeka letinto lethi ngokuqala kubekwa kwesigcili kuba yinkosi kubeka kwesigcili kuthi sibe yinkosi yini isigcili bazalwane sigcili umuntu lothunji wathathwa eveni lakubo wamiliswa kulelinye lelive kude kuve bakhona sigcili kuba umuntu lothathwa ngengane kusuka ngadifuneki yena nokuya khona kepha uyathathwa amikiswe khona amikiswe kulelive langalifuna ngakakhuluma khona yathi uthi yena aphume umuntu munye lotangoba lotasingoba thina emafilisti sitawuvuma ukuthi asithathe thina sibe tiphilitele kepha nasingoba nine utawusuka thina sithathe nine sibe tiphilitele amen lithi ngelibhayibheli lathi inzathu tinto letimangaliswa umhlaba kulesikhathi sekusuka esibhili umuntu lojelelekile lo utela kidnap abesinaphakanyiswa abe inkosi abe lethuko labantu abamthumbile lithi ngelibhayibheli nakwendeka lento leyo umhlaba uyamangala wethuthumela uze wehluleke nokubeketelela number 2 silima nasishaye inani besibili kuba kulesikhathi silima sesishaye inani silima umuntu mhlawumbe lomabheki uthonzike lomphilako kuye kude lomabhaza lomganani kuye but namaneka silima siweshaye inani siphuma nembila inkumbi nemagogogo inkumbi kuthi labahlakaniphile baphume bangenalutho umhlaba bese uyamangala lithi ibhayibheli live lonke liyehlulela ukubeketelela lokho because yikho lesingabayibheki kwesithathu ushada kwentombi lebeyinyanywa ngemajaha kushada kwentombatana lebeyinyanywa ngemajaha onke hey bazalwane bayakhuluma ikakhuluma ungekho bayakhuluma babekise bathi yabona ke lo ufanele uthanda uyabona ke lo ufanele uthanda zaphela akafanele uthanda ufanele lokho nalokho lithi ibhayibheli kwesikhathi sokushada lentombatane lethelelwa ngemajaha le majaha bayibukela phasi lithi ibhayibheli umhlaba bese uyamangala Jaka lethi dibhala uAguri akusito libhala uSolomon dikhona tona libhala uSolomon ngesikhathi encwadi letha bathi lethi dibhala uthi nangabe intombatane lethatheleka phasi lo sniper uyibali emshadweni uyibali empumelelweni uyibali nje ukuthi le kufanele bayohlala ekhaya lithi lebhayibheli manje isikhathi seyishada ngoba ngemkhulumo ukuthi lobona lelo ngeke lapha ekhaya likusasa lomuntu asiboni kuye bese bakhona indoda noma ngeisizwe lethi mina noma kunjalo kukhona ngibona ngokulo lithi nakwendela lokho sithi sonke bese siyamangala sithi awubani nekwenda ngathi bengakamkazi bese kathela kuye ngokugcina nesithandzane lesisisebenzi nase senzelele umfati endodzeni yakhe nesithandzane lesisisebenzi nase senzelele umfati endodzeni yakhe uthi lapha ngetosebenza uthi lapha ngetofuna atozamani kusasala kasebenzele abantu bakhe kulesi isikhathi ukela nomisizi athi lo msebenzi wakhe kama semnengi kakhulu athi akulenze umuntu lapha athi ungelebelina lithi ibhayibheli lo muntu lokuthi ngeke
uyathuthumela. Yini lokwenza umhlaba uthuthume? Uthi konke lethimbo lethi. Thimbo lesibona ngathi liphambene. Thimbo lesina ngathi bheke ukuthi ngabe thiyendeka. Liphambene. Inkosi emsayibusisa. Ngijima ngobisa. Second Second Apostle chapter number 2. Verse 40. Acts chapter number 2 verse 40. Thimbo lapha liphambene. Uthethele baka right, wababa baka left, lokho baka left, wababa baka right. Thimbo liphambene. Usikana phala Apostle Paul phala yaseKorinte. Athi kubikiwe ke chapter number 5 verse 1. Uthi kubikiwe ke ukuthi phakathi kwenu kunebhwada lokungazange sembe khona. Uthi akubhwada abuzange sembe khona ngizwe bakho. I mean kubantu labangakhona. Uthi bakudala kubhwada thina sikhathe, uthi kugwadle abantu labangakhona. But nina nimthethe into laphambanisa nakuthatha labangakhona nakufaka ebandleni. Nase niyangena kwaphakama kwabasezingeni lesetulu. Nami labantu labangakhona akukho kubo lo. Leli sizathu semphambeni kuphambaniswa thina. Athina lapha umbhali athina ngephambanisa into ngayo ligugulele nzo imvelo imphambo. Labathuna bebheke ukuthi bahambe boshadana nabasikati. Bathi ke ukuthi into ndiphambanisile. Basuka nabathuna bafuna ukushadana nabathuna. Labasikati bafuna ukushadana nabasikati. Umhlolo. Uthini Petro bakasimene? Funza babeshaba. Petro wafakaza kubo abancenga ngemavi wafakaza kubo abancenga wathi yabona ukuthi ingo sephambili uyabancenga uyafakaza kubo uthi yabajha ngiyantela ubatela kuthini athi isiziseni kulesitukulwane lesiphambili isiziseni kulesitukulwane lesiphambili nguloyo naloyo akathi isiziseni na kulesitukulwane lesiphambili ngeke sisuke siyohlala kinzabeni disenzise wena kulesitukulwane lesiphambili Mwathi yathi bona tonke lethimbo tiyende ngaphambi kwakhe umhlaba uyamangala uyathuthumela uthi bathi disenzise kulesifo lesiphambili Thina impilo lethindeka ngomango tethindeka wemvelo lonke emhlabeni wonke lethi phambili lokuthi umhlaba nawuthi kuba uthuthumele umangala But uthi kungekunjalo disendisenine kube mnati khethelena ukuthi mine kulesifo lesiphambili kulesifo lesibhekelela mina ndawehluka uthi umbhali ngiyancenga ukuthi nine nithi sindisenine ukhethe wena uthi yebo lesifo lesiphambili but mine ngidawudisenzisa mina angeke ukuthi umfundisi tokusita kulo angeke ukuthi abantu lokuthamba kuphi angeke kubala kuwe uthi kumele gijima phinzi babeshaba Genesis chapter number 16 verse 5 This is the same thing Genesis chapter 16 verse 5 Sarai wakhuluma ku-Abrahama wathi Sarai ukhuluma ku-Abrahama umkhomba emehlweni uthi lalela wathi nguwe lofanele kulungisa letinto lesetonakele nguwe lofanele kulungisa letinto lesetonakele akusuke nomunye nguwe lofanele kulungisa letinto lesetonakele emthenini wakini kuthi labagana batalungisa nguwe lofanele kulungisa letinto lesetonakele empilweni yakho noma ngabe sewuxosha ngemuva waqala ngalofanele kugcinwe ngako wagcina ngalofanele kuqale ngako nakhona nguwe Lafanele ulungisele thimbo ikakhulu nathi lesetonakala Amen Nguwe lafanele ulungise uyabhala lapha uthi nguwe lafanele ulungisele thimbo ngathi kumba Abrahama emehlweni uthi nguwe lafanele ulungisele sethi bhekelele nawe ngathibona uthi adihambi kahle ngebakhona manje bathamba kanje Umagathi ukuthi kwetha ingilosi ilungisele thimbo takho usukume wena utilungise uyambhalela utshela Abraham uthi Abraham thimbo setonakele yona bathi kuthi lokho wakulungisa ngaphandle kwakho noma ngabe imfundo yakho seyixosha ngemuva la sikhathi ngasavuma ukuthi ngabe usafunza but after all nguwe ufuna ulungisele thimbo kuthi kumasiphi izathu lokho ukuthi uqosheke umva imfundo yakho asikho
leti tubeka babesha ngimi lengakunika lo Hagari naye beki nguwe funa umsebenzi but ngimi mine nengalanda Hagari noma ngenekela lethi utapha but manje nguwe funa umthilungisi kakusane nzaba ukuthi toni wembane empilweni yakho kakusane nzaba ukuthi konakele kayiphi indlela but nguwe kufanele umthilungisi akonakele kuphi bazalwane asesigisho verse 2 biyona lenzaba le sitobona ukuthi yini yonakala ngokwendeka azafike sigabe lapho sikonakele khona lethi Sarai wathi ku-Abrama ase ubuke simakathe ungimile indaba Sarai abeshade noma bekathethene na Abraham ngaleyo ndlela kwabhekeke ukuthi kube nguyena omtalela abantwana but uzimuva ukhipha emagama uthi simakathe munye lovala intalo yakho because the problem bengekho ku-Abraham abantwana bekanabo Abraham iBhayibheli sela ukuthi bekathi enkulunkulu Abraham utaba nebantwana nabanele noma ngesisuku lesine lokho ukuthi inkinga bengekho na Abraham inkinga yeSara ukhipha amagama leSara uthi yebo inkinga kulekade lokho ukuthi uthi aboneke njani babeshana ngena kulesi sebenzi sami mhlawumbe ngitawuthola ngaso bantwana ngena kulesi sebenzi sami mhlawumbe ngitawuthola ngaso bantwana tingo tiphambele lakhaya kuthi bantwana bathi solution ababuya nayo yini muleke nayo iphaphakisa letinye thini ungathi bekubona ngaphambili kusethe ukuba noma ngekusethe nanayizabo le solution abetha nayo uyasuggesta Sarai uthi yile kungaba njani bekuthi ungene lapha e70 kube ngiso lesitala abantwana lakha baqhubeke babe khona nephupho lesimakathe iqhubeke inkinga yethu kule situation esibhekana nayo sifuna isolution letaba ukugibela kazi nayigibela ngenkinga yempilo yethu yo inkinga yesikhashana ebhadile abantwana nephamba kwesikhathi sabathola but inyalo ndlela igibela ngayo uyigibela ngale inkinga lese isusa umsimo lese kama nabonakala thi asiqhubeke futhi sawuphinda verse 4 Abrama walalela Levi la Sarai uyalalela Levi la Sarai wena njengoba kushilo yes verse 3 Abrama asahlale iminyaka elishumi evela seKhenani Sarai umka-Abrama wathatha Hagari sisebenzi sakhe lesa simungibhithe wasinika Abrama ukuthi sibe nomkakhe Abrama wangena kuHagari Hagari wase uyakhulelwa wathi kube Hagari abone ukuthi sewukhulelwe wase wethelela Sarai okay nanza lithi iBhayibheli wale kakhulelwa Hagari lokho kuyena ngasisebenzi lakha lithi wale kabone ukuthi kukhona la khona ngakho kuSarai lithi iBhayibheli wase ukhala uyamethelele ngaleyo ndlela sokususa position empeleni akasuswa Hagari tisusela position ube munye lothi mina position ayifanele ngoba ngana inkinga nayo isikhashana laza nawe Hagari lo telekinga avale ne position iBhayibheli sikaza ngala verse 5 esitale khona kufunza lithi khona kwakhipha amagama wathi Abraham senguwe tawumsa lethi lese tona ngeleka khaya takana ngetingo tapapa sesimuva uyakhala manje uthi ingo seziphaphele esikhundleni ukuthi usukume yena njengoba kwakumile lomsebenzi ukhomba Abraham uthi Abraham tilungise wena lethi ngiyavuma nginto lotona but tilungise wena yekalethi apambana thi liBhayibheli loqhubeka la lisitshela ukuthi kwafika isikhathi lapho besuka khona nobahleli khona bahamba bayevele neNegev lapho bekunenkosi yaphimeleka khona lithi iBhayibheli basahamba wacabanga Abraham asendleleni athi hey lo mkami Sarai batamhlupha ngani batamkhulaka ufuna ukuthatha lo mkami ngoba mhle kakhulu wena ke wathi hayi angifike lena mithi mthathe wethu ningasho ukuthi umkami siyaqhubeka thina siyaphambana sisuka ekhaya phambili yebo Hagari sokushiwe bathi ukuthi
ukuthi ubani disenzise wena kwesipho lesibhekela kule sipho lesiphambene disenzise wena lithi iBhayibheli wanela kuva phimele ukuthi hayi noma akusiziswa Abraham ngumkakhe lithi iBhayibheli wavela ku-Israyeli anyways angikuwakhulula ngijale benzabeni yemutala kwabantwana lithi iBhayibheli khamba kwesikhathi Sarai na Abraham wamthola umfana libito lakhe kwaba Isaac wahamba wathatha umfathi wathatha abantwana nababili abamawele umfathi wakhe kwaba uRebecca wathatha abantwana nabamthula abamawele lithi iBhayibheli asekhulele wepha kwasuthi kukhona lo mhambi kahle esifundisa wabuta usimakathi ukuthi kwenteka wathi usimakathi la esifundisa kunetive letimbi manje inkinga yakhe thiyalo leli sizathu dingo phambili kusukela eqaleni bemela ngomnaka bona swini abaqabane baphambana bathi ngale ukuthi dingo sephambili sebavele baqalile baya lithi iBhayibheli laphuma eliwele lokuqala lithi iBhayibheli laphuma likushelele laphuma lilile bowe laphuma lilelwaka lithi laphuma lokuqala leli kama nayo walithiwa Esau nayithethe nathi liyaphuma walanzela lelimuva luwele lesibili libito layakuJakobe lithi iBhayibheli waphuma abambe isithethe sabo lithi iBhayibheli Jakobe bekathanda umama wakhe umathi Jakobe bekamkuka abethanda hlala ekhaya phele abepheka nama kwakhe dingo bekatheka nama kwakhe lithi iBhayibheli Esau yena bekatheka neYesu sikhathini esiningi bekahamba yothingela hamba thingela kuye neThixo kuhliwe ekhaya lithi iBhayibheli ngeke malanga wahamba yothingela wakabambili wabuya alambile afile njalo wakhohlwa ifirstborn waphuma kuqala Esau lithi iBhayibheli wetha na alambile wafika kumnakaba wombuku wathi mnakathi kude nomphako namfile njalo lawo ndawo waqoma kwaJakobe kufake i-apron yakho phethe igwele kwathi ngamniketha mina kudla but on one condition umniketha ilungelo lakho lebalithukulu the birthright litwaphendula Esau wathi ikamsebenzi mungu lolelungelo ngoba kwaqala semdabufa nje ithi ngani ngalelungelo lakho lithi iBhayibheli ngoba wathi inkinga nje uSjakobe wathi kuyisa wathi singakaniketha asilathe uNkulunkulu abekho kube nesiqiniseko kuba nebufakazi ukuthi nebhala ngwemukele ilungelo lakho wamniketha ukudla wathatha ibirthright ngiyaqhubeka Thixo ndiyaphambana Thixo ndiyakudonga lithi iBhayibheli wadla wesutha bahamba waqhubeka nophila waqhubeka ungasuthi kunomali konke kuhamba kahle kanti Thixo seqalile phambili ngoba umlephetshanye leThixo uqhubeka kumadume njengabo bonke nasiphuma esokweni sihamba sonke siphuze sonke ngathi Thixo tiyafanana kanti iqiniso lithi Thixo mathafanana kule Thixo lisephambili njengasemikeni bekahamba yothingela aphathe isumulo takhe kube ngasithi Thixo thamba kahle kanti Thixo sephambili iBhayibheli anye malanga Israel Isaac sekakhulile sekamthanda sekafuna khipha isibusiso lithi iBhayibheli wabita Esau ngoba amathi kuzoyitubulo ibazama lenza bayitubulo ayisiyo inzaba nje lokuthi umfana weqala binawo sibuka lasifunza khona bekungasiyo nje inzaba yokuthi weqala kuphela kunilo wakhona kwenzawo letubulo siyathi ke thina bazalwane asekubethele njalo ngakithi emgwabeni nangabe sekushone babe lakhaya ifirstborn kuba ngiyona ngifana umthwalo lemizimboni ukuthi nasengasekho lobabe yile firstborn noma kunethubulo lefuna ukubethe lomndeni nasimakathi nakafuna ukusiza akabusisi bonke labantu upita lokuqala lefirstborn abusisena ngoba unekhona usaka busise lefirstborn bonke labantu batawubusise muve phela uNkulunkulu nama-Israyeli nabaseGibhithe lithi iBhayibheli wabekethela wafana wethi nyalo usemla ubulala bonke banama-firstborn bengasilula inzaba yokuthula wathi ngababulala bonke but I will spare my children kubantwana bami ngizabaphephisa ngamathululo because nginabashekeli emathululo ngiyo bekasinyathizwa bembeni baphilisa nayiqala izaba
wala na watu mtani wa kulisumbeza huko ngaleyo ndlela semele ngisakusisa otherwise bengalibemeleka bengikhala ngikusisa wena uyakhipha lesibusiso wayisi uthi ye Esau ngoba manje isibusiso fanele sithe kuwe amathi ukuthi uzosephambili ngathi ukuthi fanele ngikusise wena uya Esau mthobe ukela ukufunela inyama yakho ndasina kusisa because isibusiso naso siyasethethe Nitsipayipeli wathatha nje basemhleni. Akaba ngitsibeke hamba kahle. Kanti usephaphele. Nitsipayipeli wathatha isuku lotakhe ngebha yakhe ekujoba. Wakhonza wayothingela. Kanti uyeva Rebecca manje wakho. Nitsipayipeli wakijima wathi ukuthi ugqoka masika. Buye benza ukuthi impilo. Sithi kulala. Baba ufuna ukusisa Esau. Buye ukusisa. Akufuni ukusisa Esau, ufuna ukusisa wena. Nitsipayipeli wamlungiselela kuhle bakumisa Nitsipayipeli wambhathisa sikhumba salendlu noma salembuthu wayisebenzisa because bekatha ufika Nitsipayipeli bekasabona emehleni Isaac so uyafika uyambutha lokhanza lokho uthi hayi nembala nguye Esau so uyakhipha isibusiso sakho sengathi ematsholo ngezulu angehlela besethi kwakho sengathi konke lokuhle kodwa ngaba sethi kwakho sengathi konke nebomnakeni bangalathela wena nina nakacabanga ukuthi ukusisa Esau kanti usephaphele laphaya nalesibusiso sisehlele Esau uyathingela phansi konke khamba kahle kanti usephaphele Nitsipayipeli wambusisa ngathotha ukusisa wasinakaphuma hamba wefika Esau taphela isitolo samasi na ufika isikhathi kusisa kwesendlini ngoba thina kwendela ukuthi uwetha ukuthi kanti kusisa kwesendlini isikhathi sathu sesendlini Nitsipayipeli wetha naye walungiselela uthethe amajawabu ejaladlula la dingo dikampela lakhe uthethe sibusiso Nitsipayipeli wefika wathi nakudla kulungisele baba vuka udle ntombi sewuyangusisa Nitsipayipeli wamangala waphakathi nomthala wathi kani ngibane ngibusisile eqala Nitsipayipeli wakhala ngayo yonke indlela yakhe wakhala sekakhalela ilungelo lakho wangathi ngabuta ukuthi ukhalani because ilungelo lakho wathengisa ngalo wasekhaleni wathi namsebenzi mina noma ngabe wathi thengisela wena Nitsipayipeli ngwele ngemandla ukusilungisa leso letingo lesiphapheni lesithonakele empilweni wathi imahebheli sesibhala wathi imahebheli chapter number 12 verse 16 Hebrew chapter 12 akubethe lokwadla noma lonakalive asemphithi mashaka akubethe lokwadla 1 akubethe lophingako number 2 noma lonakalive thumela noma lonakalive njenga Esau akubethe lophingako noma lonakalive njenga Esau lo wathenga kudla nemalungelo akhe onke ebutubuku lo wathenga kudla kwesikhashane nemalungelo akhe kunaphakathi nemalungelo akhe epolitikulo wathenga kudla kwesikhashane lokuphelayo asikhubeke emva kwalokho wafisa kudla lifa lesibusiso emva kwalokho wafisa kudla kodwa waliwa wesibusiso Nitsipayipeli kodwa waliwa njengoba nathi phela lase lingekho lithuba lekuphenduka noma abesakufuna ngetinyembeti asibale namabhayibheli lithi noma besikafuna ngetinyembeti bese lingekho lithuba lekuphenduka uyabaxwayisa namuhla uthi ningafuni thixo tabelive njengalisa thixo desikhashana letiphelayo thixo letiphambanisiwe ungatifuni lithi iBhayibheli noma besekafuna ngayo indlela lithi iBhayibheli wakhala
usemsini. Wasikuje lemakhipha sikaleni nje kuphela. Kuthi sonke isikhathi uyakhothema kumnakeni, nakathi umnakeni yena lo uyaguqa ukhothama ukhothama. Beyilapho kwasekuqaleni lelungelo lithi iBhayibheli walithembisa yena. Yathanda incwadi lesiqale ngalo. Incwadi ngale usebenze kwapostoli. Uthi ucaphele uthi disenzisane ngelesipho lesikole. Kulesipho lesiphombele. Lethimbo letonakele kangaka. Lithi iBhayibheli lakho Mlona lo yakusindise. Kusuke kuye. Iproblem yethu siyahamba njengaIsaka. Sihambe siyodingela sicaba ukuthi sidingela nje masemihlele. Kanti iqiniso lithi sesilahlekela uThixo wethu. But siyaqhubeka siyodingela because asiboni physical ukuthi idingo liphambene. Siyaqhubeka sidingela. Sisebenzisa ama-formulas lezo basebenzise ngasemva asiphumelelisi. But noma bathi into sesiphambene. Bese sisasebenzisa. Inkosi yemsayinkosi. Ngicela ukufundisa. Abuya sithatha.